ilogo nevangeli yi-99.
Muzita lenu Baba neroMwanakomana Jesu n'Omwoyo Mutukuvu. Tinokutendai mangwanani akanaka amatitendera kuti tibuye muimba yezita renyu. Mambo wangu tino mfaro wakapetwa-petwa. Tinotenda neshumiro yavana Sunday school, yavana neSunday school yavakuru. Zvino Jehovha mangwanani ano akanaka nomufaro wamakatipa. Tichengetererei munhu wenyu Baba. Mumuchengete azvinzwe iye amene akachengeteka. Pamwe chete nemhuri. Chengetai sangano renyu rese. Mambo wangu naishe wangu. Mangwanani ano vazhinji vanzwa zvomukurumbira. Vanouya Baba kuzotsvaka kangamiro yezvivi zvenyu zvavo. Baba vaitirei zvakanaka muvakangamire. Nokuti muzvivi ndimo munogara zvirwere namatambudziko nenhamo dzose. Baba vaitirei zvakanaka. Varipo vanorwara vauya Baba. Mwari wangu, hama dzedu dzofira muzvivi here? Zvavauya Baba vaporesei pakurwara kwavo kwose sezvamaita kuGarirea. Tinozvitarisira mangwanani akanaka akadai. Uyo munhu wenyu ouya kuzotizivisa zviziviso zvatinofanira kuti tizvizive. Mutungamirei Baba atipei izvo. Mugotungamira zvose zvinotevera Baba, muzvisimbise. Tarirai tinomufaro usina mubvungo wamakatipa. Zita renyu rikudzwe Baba rudzi Jesu Kristu. Jesu Kristu. Saka ndinokwaziswa muzita raShe Jesu Kristu. Abenzini abazizwebekhululekile basekhaya lapha. Bayizizwe bakasunguka muri pamusha pano. Sibulebeleni uNkulunkulu.
waphendula umthandazo 1 akapindwa mnamato mwechete oyedwa unika umsebenzi mwechete akapiwa basa oyedwa wanikwa indlu mwechete akapiwa imba oyedwa wabhadalela i-school fees mwechete akabhadalwa school fees i-attendance bekuyi-26 bakaungana bari 26 kusasa urevival yabo yakusasa kuthiwa hlanganani loku-30 10:21 elayinini yabonyoni zvino zvabvinezwa ramangwana saka naipa block 30 10:21 kulayinire kwamufundisi nyoni enketha onikwe umsebenzi munye akapiwa basa mwechete i-attendance bekuyi-28 vakaungana vari 28 waphendula imthandazo abayi-4 kapindwa mnamato 4 wabusiswa 31 karopafadzwa 31 wazalwa kutsha 1 eluveve kuphiliswe 1 wakapodzwa mwechete wavuselelwa 1 kamutsirirwa mwechete wabusiswa 7 karopafadzwa 7 i-attendance ibiyi-15 vakaungana vari 15 emahachula kuphiliswe 2 wakapodzwa vaviri wabusiswa 6 karopafadzwa 6 i-attendance ibiyi-10 vakaungana vari 10 Phumla North mulano i-attendance ibiyi-42 attendance vakaungana vari 42 waqedela uhlupho 1 kapedzerwa damdziko 1 wabusiswa 13 vakaropafadzwa 13 wazalwa kutsha 1 ephelandaba kubusiswe 13 vakaropafadzwa 13 i-attendance ibiyi-17 vakaungana vari 17 esizinda kuphiliswe 1 wakapodzwa mwechete wabusiswa 5 karopafadzwa 5 i-attendance ibiyi-13 vakaungana vari 13 eNewton West Newton West kuphiliswe 1 wakapodzwa mwechete wabusiswa 9 karopafadzwa 9 waphendula imthandazo 3 vakapindwa mnamato vatatu waqedela uhlupho 1 vakapedzerwa damdziko 1 oyedwa unikwe i-car license mumwechete akapiwa license yokudhraivha motokari wabusiswa 8 ukaropafadzwa 8 kuthiwa lapha kuse-upper Newton West house prayer 8 blessed vamwe vakaropafadzwa 8 kunamato kuimba yomunamato iripoti yasegweru gweru kaJanuwari yaJanuwari i-attendance bebeyi-20 vakaungana vari 20 wapholiswa abangu-8 ukapodzwa 8 waphenduka 2 vakatendoka vaviri right le enye ngekaFebruwari imwe ndeyafebruary babe i-attendance bebengu-18 vakaungana vari 18 wabusiswa 10 varopafadzwa 10 waphiliswa 3 ukapodzwa vatatu kwangcweliswa 1 ukacheneswa mwechete wavuselelwa 3 vakamutsirirwa vatatu entumbane ubusiswe 16 vakaropafadzwa 16 waphiliswa 4 ukapodzwa 4 waqedela uhlupho kuthiwa imkhoba ekade ithela impahla ngegazi ixotshiwe ngegama likaJesu umwe akapedzerwa dambudziko rokuti panga pana ndofa vanga vachidyira nhumbi dzake ropa zvino zvakabva zvadzingwa nezita raJesu zvikaenda i-attendance ibiyi-26 vakaungana vari 26 hayi siyabonga tinotenda yisikhathi sokufakaza iye zvine nguva yokuchapu Mina simeruka Jehova angenzela khona. Abuya lapha ngigula ngimadamdamu ngimalengenga la. Ngafika lapha Jehova wangenzela umusa. Wangizala ngomutsha. Wangingcwelisa, wangibisa ngamandla.
ukuhlambulula. Xa isiza imihlangano munye nomunye ufuna ungihlanza, ungithuthukise. Yazi uJehova uyamangalisa, kole bantu uyamangalisa. Uyakudobha, edobheni isikweti. Yazi ekhaya kuba lesikweti. Uthi lezi sikweti lezi ezilahlwayo. Lezi hayi, ngizazigcina lezi, maybe one day ngizazisebenzisa. Mina ngazi ngesinye esilahlwayo, ayakhona isigcinane. Jehova waphitha, yazi wanhlambula, wanhlamba, wansusa phansi emhlabathini, entulini, wangipheza phezulu. Ukuthi ngikhanye sizathu sikwamile. Ngiyambonga uJehova. Ungayithela akwazi ngani. Mbonga ngalo umhlangano esifuna ukukhulu. Umhlangano umangalisa. Yazi uthe uqala umhlangano. Siqala ngokuthandazela. Kuyangibusisa khona khona ngiyakuthanda ngoba umkhawulo omdala. Tesiqalisa umhlangano. Waqala ngokukhulunywa izifundo ezedlulileyo. Izihloko ezedlulileyo. Esithi ungawusisa umkhawulo omdala. Lokuthi isisekelo esiqinileyo nangangicabanga ukuthi isokwathitha kimakusekho kodwa kuthe kukhulunywa yazi ngezinhlangano yokuvuka ngezwa ukuthi kugcwele kukhona phakathi bese singena phakathi umoya ongcwele ukhalima ukhuza wathi siyekele lokhu silahle lokhu yasakhuzwa salungiswa yazi ngezwa ngivuma ngezwa ngilungiswa. Ngifuna ukukhuluma ngelanga elika 25 December. Inkonzo zika-25 December mina ngayizele ukuthi zinkonzo ezomhlaka 25 December, iChristmas. So siyabuya lapha, sifike sikhonze, sikhiphe izipho zethu. Bese sibuyele ekhaya singene iChristmas. Kodwa ngabona isimanga mhlaka 25. Ngifika la, qalisa inkonzo. Salalela sathi awuzashiya then bese siya ekhaya sisiya kuChristmas. Tesinokuhlatshelwa kusahlatshelwe endlini yakaqalisa. Ngabona isandla sisuka ngapha. Sikhwela phezulu sisiyalandela amabhentshi. Yazi siphethe umntwana. Simlengise emakhanda abantu kukhwela kusiya. Yazi ngamangala ngathi umntwana omncane uzile phethe ngesandla kuyini unina kumbe ngene. Yazi ngethuka. Ilizwi lisiza. Ngizwa abantwana bekhava phakathi kwebandla. Yazi uJehova uyamangalisa. Otha namhla inkonzo yabantwana. Abantwana babebuyile begcwele khona kodwa abanye babebadinga ababona. Kuthi nangathi ukuthi izipho zethu zonke sizidingayo ziyabuya le. Nxa silapha ziyabuya. Ungayeke ukuhambisana lenkonzo yakhumungile. Siphuma singena ungahambisani. Ngiyambonga nje. Mbonga ngezifundo zonke zomhlangano. Sifundile salungiswa. Mbonga lesakho sabochumi samusisa kakhulu. Sangena la kumagrosari zami engiwathengi ngama-10. Sangena nempahleni zami. Sangena kiloku wami. Ngasifuna siphakele kakhulu. Sesiyaphetha umhlangano. Kwavuka Revelation 3 verse 11 to 12. Ndinokurumidza kuuya. Bathi sisa unacho usatondwa korona yako. Nokunda ndinomita mbili. Kana mama namathi mbili kuyini? Wathiwa nyameza isika. Ngathi isika anyazi ukuthi sikawini. Wathiwa nizameni ziphila. Azingakhangela amaphila asendlini. Ngathi nxa sengiphila yazi ukuphila kuba liphila ngiyakuthanda. Wathiwa ibizo likaJehova lizabhala kuleliphila. Ngathi sengibhale ibizo likaJehova. Wathiwa ibizo leJerusalema elitsha lizabhala kakhulu naleliphila. Ngathi ngeke sengibhale kulo. Wathiwa ibizo elitsha likaJesu Kristu lizabhala kuleliphila. Awuyazi ngathi lokhu ngiyakufuna lokhu. Ngathi lokhu ngiyakuthanda ngiyakufisa. Ngiyambonga uJehova. Ngiyambonga usomandla wezulu nomhlangano lo. Mkholi lomama lokho kuchuba kunakuthela. Sikholeni ngelinye ilanga liyathutha nathi emagumeni kaJehova. Lisethulele ukuba usengwane. Uthi laba bahlalile emthandazweni kaJehova. Usisethula ukuba usengwane. Uthi laba belokho phezu kwentaba. Usisethula njalo ukuba kuthiwa. Uthi laba bebelothando olungapheliyo. Siyabe sisemuva kwakho. Siyabonga.
Amuro
kuqala nokuphela ngakho njengaye inkosi uJesu Kristu kuqala nokuphela ngakho njengaye Abuke ngobe labanqobi ngakho njengaye Anqobu kufana bandakho ngakho njengaye inkosi uJesu Kristu kuqala nokuphela ngakho njengaye inkosi uJesu Kristu kuqala nokuphela ngakho njengaye Nkosi yamakhosi umbuso wababusi inkosi uJesu Kristu kuqala nokuphela ngakho njengaye inkosi uJesu Kristu kuqala nokuphela ngakho njengaye
sebebuthene endlini yegama lakho balande baba umphako wendlela oyizwi lakho siyabonga Nkosi yami baba babophe abantu bakho Nkosi yami babenyangane Thixo wami bamlalele umuntu wakho siyabonga umuntu wakho baba osinika isambulo ezwini lakho somani cela ke baba izinhliziyo ezivumayo baba lamukele izwi lakho ukuze sizofika ekhaya baba Thixo wami siyafisa siyalangazelela Nkosi yami uma ezwini lakho size siyobona abanye bethu abasadluleleyo sizana lathi baba Thixo wami ngaleli nkonzo ngenela kikho konke baba nxa sihlangana bakhona abangakazalwa ngokutsha zala ngokutsha uncelise ubabhalise ngomoya ukuthi abagula baphilise bonke baba ngegama lakho siyabona Nkosi yami nanti izwi lakho liyenza manje Nkosi yokuthanda omunye nomunye Thixo wami avule inhliziyo yakhe siyabonga ngakho konke kuze kube phakade amen. Siyajabule kuseni ukuza endlini yegama likaJehova. Siyakholisa ukuba sevangelini. Size emandleni kaThixo.
Jehova. Para Jehova. Ivangeli. Vangeli. Inamandla kaThixo. Hallelujah. Amen. Nxa usewugula, ungasondela evangelini. Uyaphila. Nxa usewushwabheni, ungafika evangelini. Uyancibilika manje, uyaphila ngoba ufike emandleni kaJehova. Indaba elapha iyaphila. Indaba elapha iyatshisa. Utshisa izolo nezifo. Nomoya emini futhi. Konke. Labatheknoloji. Nentelo ziyatsha. Nempondo zembuzi ziyatsha zonke. Yalo umthakathi uyatsha futhi. Hallelujah. Ivangeli bandla likaMlilo. Yinsimbi edla ezinye. Hallelujah. Siyabonga ukuthi ingoma sengayo. Owenza le ndaba etshisayo. Indaba ephilayo. Eza nenduku kaMosi. Hallelujah. Induku kaMosi ngezimali. Yenza izimali phambi kweFaro. Inkosi yaseGibhithe. Azange excuse uFaro ukuthi akuphume mbinjani. Hayi. Besenza izimali. Zenziwa phambi kwakhe. Inyoka zakibo ezithembile zaginwa phambi kwakhe bazalwane. Manje namuhla futhi ekuseni nevangeli elifana nayo. Nothixo ufana naye. Saphila usathane emkhangezi. Uchaphula usathane akamtalile. Namuhla futhi endlini lapho sizabonisa isimanga sikaJehova. Khathesi wena wafuthi ufuna senzeke kimi. Thola ezwini likaNkulunkulu. Isimanga kasenzeke kuwe wena. Ungathalazi ukuthi sizawenzela abantu. Ungathalazi ukuthi endlini yokubahlabeleli. Endlini yokusempumalanga. Lalela. Imnandi wena. Kholwa khathesi. Funa indaba yevangeli. Hallelujah. Sisendlini yamandla. Ivangeli ivusa abafileyo. Ivangeli liyaphilisa amakhanda atshayayo. Khathesi wena elapho seliphelile. Ungena endlini yakhe. Ibathandekayo. Umuntu ogodolayo angafika emlilweni. Unika kuthumale kuphela. Ungabona kuthumale ufika emlilweni. Something is wrong with you. Kodwa zwana umtshele. Usondele emandleni kaThixo. Amandla obumnyama ayabaleka. Ufuna umuntu okholwayo. Ukukholwa yikuvuma. Ukukholwa yikwamukela. Kuyikubona ungamonwayo. Kuyikuthemba okubhekwayo. Namhla ekuseni ivangeli lifuna umsebenzi. Namhla iweki
Nxa selikhuluma ilizwi likaNkulunkulu isibane nasesibanjiwe. Nxa kulento kumele isithi mina khona isifuna nge-pliers izivayezi. Soba i-pliers. Namuhla ivangeli liyilokho ofuna kwenzeke empilweni yakho. Ivangeli lishaba chawunola ukuthi liyitepa wena. Amen. Ufuna lithanyele. Lizaba ngumthanyelo. Hakezo kusendola. Ufuna ukugeza uKristu emhlophe. Ufuna ukuhlambuluka. Namuhla igazi liyabika ivangeli uzakugezisa. Uyafuna ukuthethelela. Namuhla ivangeli uyakuthethelela ezweni. Hallelujah. Incwadi yamakhosi esibili. Amakhosi esibili chapter 5. Siqale kuverse 1. Wathi uNamani induna yempi yasenkosi yaseSiriya wayengumuntu owayethandeka emehlweni enkosi yakhe eyigugu ngoba uJehova wayemnikile ngaye ukwahlula kumaSiriya futhi wabe ngumuntu okhutheleyo kepha wayelempela. Verse 1. Zino Namani mkulu wehondo zamambo weSiriya wayemkhulu kunatetsi wake nomuno wayikuzwa nokuti Jehova wakangani nokuti wayikuzwa nokuti Jehova wakanga kunisa abaSiriya naye uye wayiba muno wesimba nomare asiwakanga aina maperekutsi. That's true. AmaSiriya abephumile nezigaba abuye ezweni labaIsrayeli lentombazane encinyane yona yayiyincelukazi yokukaNamani. Verse 2. Zvino vaSiriya vakanga vadorwa vakaita mapoka vakadzoka nomusikana muduku wavakanga vatapa panyika yavaIsraeri. Iye wakanga achibatira mukadzi waNamani. Yathi kuyo inkosikazi yayo, sengathi inkosi yami ingaya kubaprofeti, ingaya kumprofeti oseSamariya ngokuba yena nayipholisile ukulembela ubayo. Verse 3. Akati natenzikazi wake nayishe wako ayiva kuprofita kuli kwaSamariya ungadai akaporeswa maperekutsi ake. Umuntu othize wangena wabika enkosini yakhe wathi intombazana yasezweni labaIsrayeli ithi lokho nalokho. Zvino mumwe akapinda akandobudza ishe wake akati musikana wenyika yaIsraeri wakataura chokuti nechokuti. Inkosi yaseSiriya yathi hamba ngiyakuthumela incwadi enkosini yabaIsrayeli. Wahamba wathatha esandleni sakhe amathalenta 10 esiliva nezihlamvu zegolide eziyinkulungwane eziyisithupha nezigubo zokuguqula eziyishumi. Mambo weSiriya akati ndinoda kutuma ncwadi kuna mambo waIsraeri. Akabva akaenda namatarenda ane 10 esirivheri namashekeri ane zviuru 6 zvendarama nenguo dzakanaka dzine gumi. Wayisa incwadi enkosini yabaIsrayeli ethi akubheke lapho le ncwadi isifikile kuwe ngithumile kuwe uNamani inceku yami ukuba upholise ubulembelo bakhe. Akaenda nencwadi
kuna mbango wa Israeli yakanga ichiti zvinokana kwati iyi chisvika kwamuri muzive kuti ndatuma namani muranda wangu na kwamuri kuti muporese maperembudzi ake. Wathi inkosi yamaIsraeli sifundile incwadi yaklemula izingubo zayo yathi nginguThixo yini mina ukubulala nokuphilisa ukuba lo angithumele niye ngipholise ubulephero bakhe ake niqonde nibone ngokuba uyafuna ithuba lokuxabana nami. Zvino mambo waIsraeri wakati arava ncwadi iyo akabvarura nguo dzake akati, asi ndini Mwari kani? Ndinoziva kuuraya nokuraramisa, kani munhu uyu zvaatuma shoko kwandiri kuti ndiporese munhu maperembudzi ake. Asi fungai muone kuti unotsvaka kubva neni. Banja ramwe Saka rava nachilizvi namhlanje kuseni. shoko rasinafanana. Haleluya. Amen. Indaba esihlangana nayo namhla sizwe thempelini indaba kaNamani. Nyaya yekusangana nayo yatibvunza unomutemberi inyaya yanamani. Indaba kaNamani uyilephero olokulephero. Namani anemaperembudzi. Ulephero yisifo esibi. Maperembudzi chigwere chakaipa. Izilonda eziphuma emzimbeni zisidla inyama yakho iphela ungayibonisiwa phansi kodwa ibona iphela nje. Maronda anomuda muviri achidya muviri uwane muviri wako uchingopera. Ngamila eminweni iminwe yakumeka. Zvinonda zvacho zvikapera muminwe umu, minwe yacho inopera. Ngamila lapha endebeni zakho lapha indebe ziyapera kwazingasale segcekeni. Akapera pamiromo panapa anodya miromo iyi mazinoza apa chete. Ulephero kubi. Maperembudzi akaipa. Nangu mkhulu wempilo. Hoyi mkulu wehondo. Ukhomanda wempi. Uthungamiri wehondo. Impi yaseSiriya yonke ibheke kuye. Hondo yaSiriya yose yakatarisa pari. Wayesipho ayesinikwe ngumlimi esokuba ucaptain owahlulayo. Wakabane chipo chake akapiwa naMwari chokuba captain wehondo. Manje wayiphumelela ayiwa captain anokunda. Wayengukapteni omolayo. Akayimi dambudziko kumba makhe. Kodwa wayenohlupho endlini yakhe. Aphethe abasa. Eseqedile umsebenzi. Afika kumba. Esefikile endlini. Dambudziko alimina ukhulu wakhe. Umuntu walukajaba nobukhulu bakhe. Akuye umuntu akanganye balephero. Umuntu lo wayenomalephere. Maperembudzi. Wayenomalephere. Uchifu wempi. Mama wehondo. Wayehlupheka. Wayechitapuzika. Wayekhathazeka. Wakanga achinyezeka. Ehlutshwa yikulephero. Achinyezwa namaperembudzi. Kodwa ukushayelwa. Asikuchinjela. Uliwe ngumlimi. Mwaranga Akaphuwa naMwari kuchenjera. afekiwe ngunkulunkulu kani. Mwari akamupha kuchenjera nekugona.
umngane madoda. Oh, beserakani yabo. Kunabanye abantu abazisitho bengamabebheli. Kune babo banokuchira iyo bane mapere. Bagqoka amakwaya amayunifomu emasontweni akini bengamalephelo. Banokuyeka amayunifomu emasondo abo bane mapere futhi banobhaka. Bakhipha amajuni kodwa benzibulala. Basachekumi asibali bavele. Badumile kwenzeni kwabo kodwa bafusunama bayaduna ngokunqoba izinto kodwa belephelo. Banokukhulumile lokuphila kwabo asi bane mapere futhi banokuza namali okakaye mapere futhi. Kanjalo wena Awunamdamile. engcono yesikhoza ngayona uyaya Sunday, Tuesday and Friday kodwa akasindiswa usihlale umngane wabazalwane uyabuza ingahlale la Yesu ami ngahlale la ikilo kodwa sona singathethelwanga zwana ndabala zwana mama ulilephe ulokulephe uyanuka uyahawulisa sokudoda uyahawulisa ukeka kahle uyahawulisa dadewethu nawo nokubuyela ukhonza khona noko wathandazela waphilisi nawo bazama ngokujokwe umlephe Zimekuwa yokana kwa kushimilana abo yakana kwa sande au yachibiri au yakishani au kushimila sikana magara kuti mawoko ati abe shamari ya sahaba tibe na ekimongo ayindo wabeka sakana kanaka asina kana usina kubeleka kucha kunema mbele kuti kana beti nyamwaka mungana matibu hapo kaporo machiwe asina usina kubeleka kucha kunema mbele kuti yalela mkuneze namhlanje kuseni yenzisinokululutho ngesimo sakho phambi kukaThixo amabutho kaNamana weSiriya yahamba yahlasela abaIsrayeli isizwe sikaThixo lesiyana abakhethiweyo bakaJehova basebethumba intombazana leyo ntombazana yasizosebenza endlini kaNamana wathola nanti uhlupho lukabosi uba uyahlupheka amadoda ayakusalutha kodwa ubakulephe bamphonishela isihlathulo benza yonke itshulile yakhe ilungiswa ngabanye kodwa nokulephela Bampolishira futhi zakhe bechimika yake inogadzirwa nevamwe asi kune maphelo. intombi le Uyibona sika evela endlini kaIsrayeli anobva kuimba yamaIsraeli. haleluya Amen. ambona Akamuona wamhawukela akamuvathi wathi ho uma ubesazi ukuthi kulo mprofethi waIsrayeli ayayisira kuprofita waIsraeli. alibaluya kuye ubulephelo lokubuya phela Maphelo futhi ayayiphela. haleluya Amen. zwana wena ozelapha ekuseni Iyiyo yabona ngokwanani. uma usazi Kana wabathisiwe ukuthi eZimbabwe kunomprofethi kaThixo sirapha kuprofita isifo sakho ngakudala saphela kodwa wenze kahle namhla ufike lapha ethibini laseBethsaida